Hello friends, welcome back to my channel. So friends, tini ang makeup tutorial kaisa ti hai ka norok ni bagai norok baksa comment khayo makeup video butuk di bai jing bagai abagi se ang kaisa makeup tutorial ti hai ka tutorial ro ya actually shoot ni bagai makeup khaina nango abagi ang wansuka norok no makeup phunuk nai share khainai abagi se ang makeup kaisa shoot khai kata norok ni bagi norok chajak khe comment khai di taiba makeup video ang phunuk nai so start khai ka jeng tabuk puila khe ang primer by start khai ka color bar ni kaisa primer ang primer asak use khaya but shooting ni bagi khe kisa makeup stay khaina nangnai abagi sang kisa primer use khai ka abuni pore khe ang iko eyebrow ni bagi ang kaisa eyeshadow palette ni kaisa brown color ang phulo iko apply khai ka ang abo palette engkha LA color ni kaisa palette tongo eyeshadow palette abo use khai ka tabo ke foundation ni bagi ang kaisa Lakme ni 95 foundation ang apply khai ka but ani favorite foundation ang sana ingke ani favorite foundation engkha Maybelline ni Superstay kaisa tongo foundation abo khani favorite abo ani katal paimani Lakme 95 foundation abo ani skin color by matchingo abagi se ang na khabo tai reasonable price ang mangkha norok painangkhe paimano tai ani ang sheet number rok joto ang ani description ang share khairi nai so tabuk ang apply khai tongo foundation tabuk ni pore engkhe abo stick kaisa Wet n Wild ni contour stick ang apply khai tongo abo contour stick belai no ang hamjago ani favorite abo stick kaisa ang powder contour ase ang chajakya abagi se ang stick contour ang use khayo powder contouring ke ang asak chajakya so tabuk ang abono kisa contour khai tongo kisa dati makeup khaina nango ang iko gori rok nai tongo shoot starting nai abagi dati khai tongo ang jesok mansa kang dati khai tongo so norok nai tongdi tai tabung khe compact use khainai ang joto foundation rok joto set khaina bagi ang compact use khayo but compact bo use khaimano norok loose powder bo use khaimano angke compact use khayo abo faces canada ni tabake blush tai ang kono use khaya face direct blush use khainai ang highlighter rok use khaya iko blush kisa kya ang phulo angasa blush pink chajagya tabok iko phulina khakisa halka khe phulina kata asa pink kyang chajagya ang kaisa gan khnawi se makeup khai tonga bagi ang kisa asa amti khai tonga ta tabok khe ang eyeliner ni jagawa ang eyeshadow phulo black color ni ang eyeliner asa hamjagya ang kisa eyeshadow bai amti khe phulota tabok khe mascara Maybelline ni hyper curl mascara bangke ani favorite most favorite mascara abono ang phulo mascara khe ani favorite ang je jaga pano ang mascara phuli thango ang asa makeup rok khaya mascara simi tai eyebrow kisa phulei lipstick kisa phulei ang nokhorota asa makeup ang khaya but oro shooting ni bagi kisa go makeup ro abagi ang kisa makeup khaika ko naiti ani eyelash besak nai thakang kitanga ani ang buini high eyelash rok bo fake eyelash rok bo ang thepai maya ang am jagya se taba khe lipstick ikonai ani lipstick bumtingkha obo katal ani favorite color but yakni kalai obo bai tangka ta katal kho ani lipstick but haipana ang phulota apni color ang naithok jago ekdam se nude buya sak loud buya ang naithok jago obo color abage ang phulo brush by phulo ta ang baksa ani viewers rok ano comment khayo bai nang bo company ni makeup rok use khai
nungkisa shawi ready aba gese ang aba shawi rekha bo company bo brand joto ang shawi rekha tini so tabuk ang eyeshadow ni kaisa brown color ni eyeshadow kisa iko waterline ang apply kharika kisa anga sa kajal phulia aba gese tabuk ang khnai na tam khaine aba gese ang cinta khai tongmani ang ke ulukhe wansaka ang khnai ban ma khainai tangi khe abo suto amti khe ban shoot khainai ta so friends dinini video asuk no hope khayo norok jajak khe norok kisa like rok share rok khairi di tai subscribe khaidi so friends bye.